एलएसिनि सिङाव थानाय गासै 659फोरनो पिएमएवाइनि चेक राननाय हाबाफारि लादों। दिनै आसाम नाङैनो 3,24,234 सुबुंफोरनो गुबुन गुबुन एलएसि हिसाबै राननाय बायदि क'क्राझार जौगाखां खोन्दोनिफ्राय गासै 659 सुबुंफोरनो पिएमएवाइनि चेक राननाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमएलए धनेश्वर गयारि, बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, क'क्राझार ब्लकनि बिडिअ मृगांक कुमार दास, फावखुंग्रि ब्लक आरो देबोरगाव ब्लकनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरिफोर आरो चेक मोनगिरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। আজি 659টা আমাৰ চেংচন হৈছিলে আৰু গোটেই ষ্টেটত আপুনি দেখিছে 3,25,234 বেনিফিচিয়াৰীক চেংচন লেটাৰ দিয়া হৈছে। তো এইবোৰ বেনিফিচিয়াৰীৰ ঘৰ আগতে জিঅ' টেগ হৈ গৈছিলে, তো তাৰে ঘৰবোৰ এতিয়া আহিছে। তাৰে ফাৰ্ষ্ট কিস্তি আমি চেংচন লেটাৰ দিয়াৰ পিছত প্ৰথম কিস্তিটো সোমাই যাব আৰু অনাৰেবল এমএলএ ছাৰ আৰু শ্ৰীমতী প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়ানী আহি কেনে আমাৰ এই অকেশ্যনটো গ্ৰেছ কৰিলে, সেইটো কাৰণে সিহঁতক ধন্যবাদ। আৰু যিমান আমাৰ এতিয়া নতুনকৈ আকৌ জিঅ' টেগ হৈ আছে, যিবোৰ অলৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া খালি চেকিং কৰা বাকী আছে। সেই চেকিংটো হৈ যোৱাৰ পিছত নেক্সট PWL লিষ্ট, পাৰ্মানেণ্ট ৱেটিং লিষ্ট যোনখন কয়, তাতে আৰু মানুহ সোমাই যাব। কিয় অলৰেডি আমাৰ কোকৰাঝাৰ ব্লকৰ আণ্ডাৰত অলৰেডি বহুতকেইটা VCDCত চব পাৰ্মানেণ্ট ৱেটিং লিষ্ট এক্সজষ্ট হৈ গৈছে, ঘৰ পাই গৈছে। অকল মাত্ৰ 6টা VCDC আছিলে, সেইকেইটাতো আজি আমি দিয়া হ'ল। তাৰপিছত বাকী আকৌ নতুন পাৰ্মানেণ্ট ৱেটিং লিষ্ট খন বনোৱাৰ কাৰণে অলৰেডি জিঅ' টেগিং হৈছে গোটেই 33টা VCDCতে। তো তাতেও আকৌ নতুনকৈ ঘৰ আহিব আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি অলৰেডি আগতীয়াকৈ এৱেৰনেছ কেম্পেইন দি কেনে সাজু হৈ থাকিব ক'ম। মানে কেতিয়াবা হয় যে পইচাটো আহে কিন্তু ধৰক ঘৰত কোনোবা মানুহ বেমাৰ আছে সেইটোত লগাই দিয়ে, সেইটো যেন নহয়। আমি বিচাৰোঁ যে ঘৰৰ পইচাটো যেন ঘৰৰ কামতহে লগাওক। তো সেইটোৰ কাৰণে মই এটা এৱেৰনেছ কেম্পেইনো কৰিম যে যেতিয়া নতুন ঘৰবোৰ আহিব চবে যেন নিজৰ ঘৰ পইচাটো যোনটো আহিছে ঘৰটো সাজি তোলে। সেইটোৱে আমাৰ মানে যেতিয়া ঘৰৰ আমি কমপ্লিট কৰি দিওঁ, আমাৰ টাৰ্গেটবোৰ কৰি দিওঁ, তেতিয়া নতুন ঘৰবোৰ আহি যায়। আৰু যেতিয়া নতুনলৈকে আগৰ টাৰ্গেট কমপ্লিট নহ'লে নতুন ঘৰ নাহে, সেইটো এটা আমাৰ দিগদাৰ হয়। ঘৰবোৰ সময়মতে কমপ্লিশ্যন নকৰিলে নতুন টাৰ্গেট নাহে, মানুহবোৰ ৰখি থাকে। সেইটো যেন নহয়, মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ। মানুহবোৰে যেন নিজৰ ঘৰটো যে টকাটো পাব ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰি কেনে ঘৰটো যেন ধুনীয়াকৈ বনাই লয়। ঘৰটো নিজে বনাই ল'ব নাই, ঘৰটো নিজেই বনাব লাগিব। আমি টকাটো তেখেতৰ একাউণ্টত, পাৰ্চনেল একাউণ্টত ভৰাই দিয়া হ'ব, DBT কৰি দিয়া হ'ব, ডাইৰেক্ট বেনিফিচিয়াৰী ট্ৰান্সফাৰ হ'ব। ঘৰটো নিজে বনাব লাগিব। दिनै आसाम नाङैनो 3,24,327 जे बेनिफिसियारिफोर दङ, बे बेनिफिसियारिफोरनो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव LSC वाइसै राननाय जादों। जोंनि क'क्राझार नैबे LSCआव जोंनि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव गासै 659 सुबुंफोरनो दिनै PMAYनि चेक राननाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। थारैनो बेयो गोजोनथाव मोनसे हाबाफारि। दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रिया बे हाबाफारियाव जानानै बिथाङा फोरमायदों जे बेयो आगोलनिमोन आरो थांनाय समफ्राव गोदानै जे जिअ' टेकिं खालामनाय जादों, सार्भे खालामनाय जादों, बेखौ उननि समाव होनाय जागोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो थांनाय मासाव बा बिनि सिगां दान मोनथाम मोनब्रैनि सिगां जेराव जिअ' टेकिं सार्भेफोर खालामनाय जादोंमोन बेखौ उननि समाव मोनगोन। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनो लुबैदों, जायफोर सुबुंफोरनाव थांनाय दानाव आरो बिनि सिगांनि दानफ्राव सार्भे खालामनाय जादोंमोन, जिअ' टेकिं खालामनाय जादों, बिथांमोनाबो फारि फारियै मोनफुंनो हागोन। आं बेखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे न' लुफुंनायाव जोंनि जायफोर ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसनि जायफोर मावख'गिरिफोर दङ, इन्जिनियारफोर दङ, बिथांमोना जेन' मोजाङै नायना होयो। मानोना जों नुनो मोनो गोबां जायगाफ्राव माने आद्रा जानानै थानाय न'फोरखौ सोरबाया लुफुंनो हायाखै बा सोरबाया बारायनो नागिरदोंमोन खिन्थु फैसा थोयैनि थाखाय बारायनो हायाखै। बेफोरबायदि जानायनि थाखाय न'फ्रा हाबदान जानानै थायो, जाहाथे बे रोखोमै जेन' जाया। बेनिखायनो आङो BDO आरो इन्जिनियार बिथांमोनखौ खावलायदों आंनि बिबुंथिनि गेजेरजोंबो, जाहाथे बेबायदि खुनु
हाबाफारिया जेन' बाहाय जाया जोंनि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकआव जेखौ जों मोनबाय बेखौ थाब मावफुंनानै जाहाथे गोदान आरो जोङो PMAY-नि जे न' बेखौ जाहाथे मोनफुंनो हायो बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों गोदानै जे टिपिं खालामनाय जिहेतु बियो माब्लासिमाव जागोन नैबे जोबनाय लोगो लोगो बियो जागोन जानो हागौ नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयारनिफ्राय बियो स्टार्ट जागोन